اهل فرهنگ و هنر باز هم زیباتر و صمیمانه‌تر سپری نمایید. ҳамкасби гиромӣ салом алайкум. Ассалому алайкум ҳамаи меҳмонон. Абу Абдуллои Рӯдакӣ мегӯяд ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯю дӯстон. Мо дар ҳақиқат аз дидори шумо шод ҳастем. Имрӯз баҳри дидани шумо ва яке аз орзуҳои шуморо амалӣ гардондан зиёди нафароне ки чеҳраҳои шинохта ҳастанд сабабгор шуданд ва мо имрӯз инҷо дар хизмати шумо ҳастем. Ҳамаи шуморо шодем аз дидоратон. بله واقعا هم تخمین بانو میگوییم که ما برانیم که در ملک عدالت باشد، ما برانیم که هم آیه حمایت باشد. کار ما نیست فقط ساختن خانه دل، کار ما آن که در قلب زیبای همه شما محبت به زندگی، به وطن، به مادر، به یار و دیار باشد که هر لحظه زیبای شما همین خیلی با خوشی سپری بگردد و همه ما مردم سربلند تاجیکستان عزیز و زیبا دستگیر همدیگر باشیم. ما امروز چقدر خرسندیم. انا من چخیلی که دلهای شما تپش زده ایستاده است از خرسندی. انا همین گونه ما هم خرسند هستیم.